Anyang aki, Jane! Anya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo, kasangsang petsulaan ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulak. Kitawan mo't ko na mga gluto ka. Masadot ka mo't karo da makipurdiya. Busy ak nga rod, tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't apo ko ta ita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya, tatang. Aginanaak mo ta. Kita kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayngam. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akong. Itay kumapay Mabisbisi na kaon. Amom mo ti trabaho di gardeng. No mabisin kayo, ipapudot yung laang ti kape di tatag kape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay tatang? Vlogger ka na. No kasta? Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wayne, nasyan ka rin vlogger katakwada. Nakita ka nga adda kwarta nga inyawat na kiniman ang sabel. Wayne, kwarta. Bagas kan groceries tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapol kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadayta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kat napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat addamit anak ko. 10 years old ang dapo ko. Mabalinin nga ag-sideline ka no kaya mo. Di pilay to pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husarap. Anya mananday ta. Anya man iti planom nga ramidan. Basta, aramidin nyo lang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan. Oh, kitain nyo tayo mayat nga anggel at tatang. Kasano na itang. Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Maminsan lang. Wun, agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga rodan at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabangan? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw-dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya? Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jaubing. Saan na supsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang lang bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlang ti mangted iti basit akash. Sige. Sigang dag desisyon no may papaniti day tabanag. Saan mo kita adakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny.
Tata Remo? Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam da ito'y tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Diyak mo ti bay papatitinay ta abanag ah. Alaan nyo lat, tata, itadyo kan kwa na, tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritaan mi, tata. Sige, punta. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day tala ang tinted na? Ha? Anyat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday tala ang tinted na, tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon to sa ako. Ay, anya lakit din. Na, apa ka sa reaksyon mo? Di maragsakan, tadayin ka dakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rugnay. Idi suyo pa'y lang dagita asako dita. Naibaga na mutla ang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan yaw. Daytoy lang ti maited ko Akash para iti anak mo, Jenny. Dakkelan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan ah. Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa katawan gayam it-itad ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga intad ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Ah? Wan manang. Umanay matkan ko anang. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day ta, tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ah? Ay, uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apo kaw ka na iduldulin laang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungamin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata na karod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba kadagiti kalugaran tayaw. Isupay dayay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ay, ikaw tata. Aywan, agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Kaiwara mo dagiti bado ken sapatos nga intadda ka na kayaw, Jenny, anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Itad mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta cellphone mo Ah? Ay, ikaw ha tatang. Nangalaan mo't itinggatang mo tinayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpudno ka man, anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam at tulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiintad para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong anaawat mo. Ay, sana na siya at kasta anak ko. Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta ngay naramid mo. Kagayam dahil ta, Jenny. Nagpariban kang saman. Ayawan manong Orlan. In libre lang ang tigayom ko nga adda salon na. Aya,
Wen manong, libre lang dito eh. Na, iPhone pa yan ta cellphone mo. Ah? Ay, kwa manong. Binulod ko lang dito eh. Ay, nyalakit din. Naimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayim ko nga da negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayim ko. Kas tagaya. Wen manong. O sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang pwede ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa bakit. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wen, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayem na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Huwag bakit? Nakariban ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko bakit? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kitaam ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na itapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulo di yung iPhone? Wen, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinangpariband na. Oo, na yun na itatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak dayto yan. Inton sumaruno, saan akon amang tad iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? Inginroll na nga ta? Tsaka mo tata. Sabali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinangpariband kan inggatang na iti iPhone titulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilopot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak matan manipod ita. Uwan nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manayin. Ay no amok la ko ma, inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam, ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan keng kuha na ti mangigastos. Tasaan na mo ta nagrigatan. Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata, no kasta na laeng. Ay wala, uri asinaw no kastalaan. Madismayamot Kanya laki day. Makapasturon dagi tatatang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da di ta tersena. Ay, wait. Siga ti pagsarsaritaan da, hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasjay nga aramiden da tatang. Nasayaak nga rod ti kasjay. Di ta tiga na ba? Apay nga mina, pinagriban kan inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted na para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko lang mait. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanyak. Oran dapat ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, nako. Ay, di yun man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na, Sige, rumarak labiit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae.
Sa dino ti papanam, Jenny. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan ba inday ta babae? Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan ingatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kada kami. Basol mo mutlaeng Apay nga nga inusar mo ti kwarta para kumaiti panagadal ti anak mo nga Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Wine, kaputasi ka, tinagbiddat. Di mawat kay ti tulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasang ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daot. Ay basta, kaya't ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastangay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay da kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka, Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagami. Saan ang may parbang ti kasting inaramid yo? Panang dadaal dayay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarin pa iti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayaman ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo? Tapno laang ada pang pariband mo. Kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya la unay mat. No siyak ti sika, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan. Tawan ti daduma amay babaeng, no di sika matlaeng. Anya laki din, no dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayatan ti pamilyam, sana kadag iti pampanag ngawan kay iskan na, iti kasta, saan ang madismaya dag iti timulong kin ka. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipod di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman ka pa'y. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakasta pa lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Sikaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka din nga ingkarim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. anya, Kay sumat! ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastilang. Iso na iti tirumbang iti na iti atasa, tawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balahi. Anya? Anya madan ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa daya takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat tipuon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na.
Anak ko, ang mga no di ka man ngamin nagluto, iso anak ka pungto ti asawam. Saan, nanang? Kat no kinunana nga agbiaga ka kasla prinsesa, inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton? Ay, no way! Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No sikati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kada kita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Maya karang di agdan ti balay dananang am di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay manang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapuntan na taos usaran nyo. Nangipanan nyo karagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga router ngay. Awanan tinabati. Gapo iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho iti o nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ni, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klunan manang isotipod nyo. Anya? Da kayo matgayan ti maranak ti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayang balasan ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pasyaran da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan ang nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adala basit asanda pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi na minsan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadakot imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga raw ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupaya pa magbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Agdinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asadot sa anak mo't nga gungungit? Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karem. Anya? Kati sumat, saan ka di ngayon karim kanyak? Ano asawaan na? Nasaya at to, ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pa ti pirukam. Anya tinasaya at iti biag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida kay tinaimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ta amum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanag, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukan ka Juliet. Jakon mau awatan da nga ugalim. Apay
may awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, aping agsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amadaan iti anak, Ronald. Saan kami mo't lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo't nakanayon ti isyo dito iili tayo. Huwag nga raw. Kababain, anyang lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo nga ramiden dagiti banag apakaibabayan ninyo. Ay, narigat nga raw daliklikan pare. Jak malapdan tiyag pungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ta. Makapongtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anyang lakit din aya. Nanang, bakayan ati mapanagitulod ka dagiti natangkan prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamutan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak ti baboy ka. Kasla nga min dandane nga ganak. Siya akong bantay nanang. Jak kaya ti mapanijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapanijay nanang. Ang mga numaranak manan nga agap apadak at may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuan nanang. Agap apada di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro dati moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Wala nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailangan no agap apada. Sika at talaga anak ko. Mala, bay amon. Sakon ti mangitulod. Basta bantayam, dagiti baboy ko. Wala nang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa ti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko. No apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadyay manugang yo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, niti dayta nga aramid yaw. Nagbaglo na ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Ika po ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talaga ngamin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Gang paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong agin now. Saan manang? Ang nakulpimot ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito balayo. Oo manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti pa nagselebraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami matan nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa.
Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka asway? Tikat ko asawan, paray. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot ngamin. Isa kanayon akmat nga agungat Kasapulan nyo siguro, ti pamagbaga, paray. Tanay, kasta kayo matay. Bueno, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan na kayo man ang nagitininang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na anak Carmen. Syakmat na ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayan ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. At da jay man manu a plato da. Ngam amoyo ka din ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da iti kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso da ita. Wan nga rod nana. Nakarkaro manen adya ba isa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang ka din law nagiti karuba. Agrama nagiti bisita mi di kasangay mo. Huwag nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Huwag nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Huwag bakit? Basta agbalbaliw tan. Huwag lakay. Malang nga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam to latan ti balon mo. Ato yan ti balon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Sika lang arudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni daw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay di balay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapa nga agung-ungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumot gayam ti bagas, ngam apay adi ka nagluto. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan, analutaw. Ay pasensya kan naging joyak nag-Facebook. Anya? Ay, dahito ti may parbang iti dahito a cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanday ti abagas, isumot la di da iluto. Ay! Sige!
Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan a Cesar. Ngam, apay takas dyan ti in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text na di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji gardenyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asimmangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget. Pimarbango na kijagsapa kat imbilin kon nga gibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho. Naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo tararamidin na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang. Kat itay manan. Saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka. Imbalang kon ati bagas may. Ang may na. Mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagaam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Manang. Liklikan nyo ti agapa. Tamay sa dayta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin nyo. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay nga min nga imbulang na ti bagas me. Bidot nyo matdayta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, dayta la agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat. Agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo. Parang maurnos ti nagbatan nyo. Tamade ti agasawa akanayo na agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Una yan ay ti kastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano nga min asan na maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga min. Anya? Katuan mat. Awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa ilang nga mangan. Salbag ka. Nalabos ka mo agsasao, si Kamayta. Italang mo't ngawag trabaho. Isumat. No, awan trabaho. Kontrolam ti kanam. No, at nanto trabaho. Di man no, minuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amuking ka. Sa dinong nga ti pagutangan tayo iti may saang. Ay, naimbag kumamot na sira ti mapan umutang ng sanmat. Salbag kide. O mare, nagdakal mo tinda iko bag nga imot mo. Apay dayta. Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan may. Ay, si kakit di mat. Rumabiin nga isang bot mo pa ilang ti umutang. Anya laki din mare. Alamot na ako mare. Maasik ako mamot ka na kami Nagbait maibos ti bagas mi. Na nagrawot to mga min ang mga nilakay ko. Anya? Tay rason mo pa ilang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim?
Si kakit dimot kumare. Alamot yun ah. Pautangan na kore 5 kilo laeng. Tay golden Buddha ah. Na, tadya nangina pa'y abagas ti kayat mo. Katuan adi. Tada sirbina nga umutangak. Wah! Alangan kit dimot nga umutangak lang nga rodan kat NFA pa'y laeng. Anya laki din kumare. Naimbag man, tanakautang ka kini bakla bakay. Agyaman ka ta pinautangan na. Tano saan? Awan isa ang inton bigat. Nagrawat kan mga amangan. Anya? Ugal yaman amay sala nga baso ngayon na pwede ka nang tunggal mangan ka. Kita man ay tabuksit mo. Ah, bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam nagrawat kan tumod. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man nga agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan nga agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasa man nga min tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit din. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumaamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwarta mi ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray. Napanak to pa imutang iti lako ni bakla abagas iri kalman. Naimbaglakit din at pinautangan na. Nasaya at no kasta. Un nga rod kumare, nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat apagutangan? Ayun kumare, pudno day tanga imbagam, tauray siya kat umut-utang akmat kenkwana. Ala nga rod kumare, ano sampay lang ti mapanagpalengke asi kalaang. Si kamat gayam ti umay sumabat mayta. Papadam ngay ka rumabiin. Mapanak man umutang ay tituyo di taan ni bakla nana. Anya, tuyaw ti mapan mo utangan. Uwan nana, ay, awan nga min si daan mi. Iswa, mapanak pa lang umutang ah. Anya laki din mayta. Di ka laka insapsapaan na pan itay pa'y nalawag. Inuray mo pa'y asimip gay. Inanamot, kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang wa. Anya, Nakababain mo't ngamin, no ado ti gumatgatang sakit, irandanak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo mat atakaway? Ha? Saan ang nakababain ti umutang? Ti nakababain, ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Utang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot na tuyo laang mo ti utangak. Awan nga min si Dan mi, kat ni, saan kami pa'y anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa yan nabayadan ti inutang mo dito ang bagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot dun di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dalang mayawat nilakay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano ato yo? Uray duwalat na asupot. Adto ito yo. Dua supot. Kan nayunan mo ay ti 5 nga itlog. Kulak man no tuyo lang. Si kakit di mo't kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistan pa'y laang. Alaan mo tistor ko. Nyamot din. Kulak no tuyo lang. Nyam. Na may saan nakmanin na, itikas ng aramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di mandanagan tagbayad ak tumad kunak tumad. Sa di naman
manin nga tinapan mo imutangan, Mayta. Sa dino pa'y kuma. Idiyan ni bakla ah. Isulang mo tiyag papautang kanyak. Ha? No, hindi nga mintersena ni bakit redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min pautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo, asaan mo anabayadan kin kwa na? Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo At tainted ko iti pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8, ijayan dagiti ko kumarim, salbag ka. Anya? Anya nga ita, saan ka lang nga rod ang makasidag kadakwadan o masapol mo? Unang tumot nga min detak kinamanugal mo. Anya laki di. O, anya ngay kumare, agpalingki akmanen inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Siguro, addamutan kwartam. Ay, awan pa'y nga rod kumari. Sabado mo't kit dita. Barang man adamot mayawat nilakay ko kanyak inton malam mare. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalengke kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka lang. Wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsaka kitimat kumari. Amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod gaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Oh, agto'y ti 3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palengke inton bigat. Anya? Manumutin alawas sa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Nyalakit din ay ti kastoy akin akurapay. Nagadukat asasawa manan. Agpalingki ka inton bigat. Ngamsakbay mapan ka. Inka pa'y bayadan ni Omo na ti utang mo di tersena ni bakla. Ay lakay, dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababayin mo tangking kuha na tanay. Manumot tinalawas ang nakalista ti utang mo jay. Lakay, nyalakit din. Talaga ang nagadumot ti pinalingkim kumare. Aywan kumari, impalengkik ti 2,000. At dapay mo't nabati asang 1,000 itintir nila kay ko, idirabi Nasaya at ano kasta, tapno addamot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka manan agtong Ay, amo kunday tanga ugalim si Kamayta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minan ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta mare, tapno inton maawanan ka kat makautang kanto manen kankwana. Un nga rod mari, ala, bagkatan tandag iti pinalengke ta. Agawit na matun. Siguradong agur-urayan nila kay ko iti impagatang na ako kod ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaang. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka rin nagitubing. Anya kalakit din ayam Mayta. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag gid ti kasta ugalim. Kasta ti lang nga managawit, tanaabak ka. Awan manin nabati itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din Mayta. Mabambanogak ang naggapo di site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napankalaang nakisugal. Ala, gusto mo tinalakay. Inakon agluto. Hindi ko nagluto. Alay kan, paspasam tanay. Nabisina ko kasta mo tubing. Di kan tumak ngamin makatal na dito'y balay no kasta nga dalabasit at kwarta gemog. Salbag ka. Bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay kumari. Siguro naabak ka manan ititong iti kalmanan niya. Wan nga rod kumari. Kunaklaki din wag swerte ak ng
Awamad. Anya? Naabak ti sa nga ribok, edi kalman. Parikot ko nga ron itanong sa dino ti pangalaki iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi kumari. Anya? Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla, ah? Mabainak nga ron kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kunkwana. Ah, kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko na mga addaintid nila kay mo apagbayad mo. Saan, Mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga. Ay, jak amukan ka, may ta. Nasaya at may, may ka nagparang dito tersinak si Kamayta. Mari, Pangasim kumamit na tagbayad ka niti utang mo. Manumot na lawas ti listam dito, inagatidog. ha? Ang mga no da plano mong agbayad, ha? Kwa, pasensya ka kumapala ang Mari. Gamawon pala ang pagbayad ko itakin ka. Pasensya, pasensya! Kasla ka kakasit at kayat mo, umutang ka manan. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Sige, agsaw ka pa eh. Imayak, ta sa anak nga agbayad ko Mari. Umayak ko mamanan umutang. Kunaktopay, lapsutan ka na basi nga nalumad. Hoy, mangmangag mo ka dito ibagbagam, ha? Anya lagi din. Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manen. Hayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na? Agbayad ka pa yung muna ito utang mo. Mari, Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapo iti pamayam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskastam agbayad. Ayawan ti utang. Nagbasit ka, nagrawit ka nga umutang. May ruporpahan ka na. ayawan day di bakla. Iti ka man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas tamat ti ibagbaga, may papankan ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang, saan mat abaknang. Anya, Gapulang nga tata, daistur na. Kas day mo tinagsasao, nagngisit abakla. Ay, una yan. apayakas ti ibagbagam. Ada ka di saan yawa nagginawatan. Napanak hindi teresena na itay nana. Umut-utang akong nagadumot ang tibagbagana ang kakadakas. Kunam matlano saan abayadan. Una yan. Amagan mait, no saan ka pa'y ngamin ang nagbayad iti utang mau? Iso asaan nakaakayat na pautangan? Ay, oray pa'y. Saan ka nakabayad ti utang ko nana? Saan kumakas di ti panagsasaw na mata? Kunamlan asino abak nang kunakmanan. Nadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan ti nagngisit abakla. Ay, nagngatumatan ti tayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapulaan tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abaknangan ti nagngisit abakla. Anya, kati sumat, nagngisit. Saan pa yun ang mapakitongtongan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay nasik talaga, kumare. Saan nakasta? Amumatan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo laang. Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay laang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan laang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam idag kasapulan ka, saan mat akasta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumaray.
Ne, apay nga dita, wasay nga imot mo, kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga, kadagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutak? Sana nga agpautang, kan limastuga kon, manipod na adanak iti store? Mare, Sumongbat ka iti baribar! Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang, dadya mare, si kakit timot. Saan ka mo tin amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo lang dayay? Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat, kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, aga kanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumor, itingiwat mo. Iko pasensya ka kuman, kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad ako iti utang ko. Agkakwarta ak lang, promise. Kano nga'y? Malamot na, idi sumo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan, kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.